akwinjira nawe mubona. Gusa abantu ntabwo ayo maso bajya bayagira. Umwansi aragutera, nibyo nababwiye, bakagutumaho uri umukobwa ukinjira mu cyumba cy'umuhungu cyangwa muri salo y'umuhungu. Vrema byonyine kuba iyo nzira iri kwira kujyanayo, uvi wanyu ujyayo, deje ubwo nubona ko winjiranywe, kuki utagera mu nzira ngo uhite ukata umubwete isenyeje ukabanda. Deje wamaze kwinjira mu nzu, wadodoye, yinjiye, kicara muhungu nawe unywa agakiye, ndanywa agavana, unywa agasoda, ndanywa akaji, akaba gushyiriyemo filime itangura umuhungu n'umukobwa bariko baramburana amashati n'amapantaro bakabirangirizaho. Deja satani yamaze kwinjira neza. Rero abantu benshi abinjira nabo batabona, kandi yinjirira nyene. Ubwo sindavuga ahanaberekaga uburyo umwansi yinjira. Yo urumva yaranyinjiranye, ariko yinjira ndiko ndamubona, ndabane nk'uyu mukobwa ni bamwe bakunda abagabo. Ubwo ndi umugabo w'umusambanyi, mite mubwira nimereza kanimero se tuze kuvugana mu ijoro. Bajya batwa abagabo b'abandi, hari abagabo vrema abadamu mwababuze bahereye hari kabara gatwaye akanimero, bakasigara bavugana bikabirangiriye.